Formiran u presudnim vremenima, 7. odred specijalne brigade policije prošao je kroz najteža ratišta. Njihov put bio je pun iskušenja, a cijena koju su platili ugrađena je u temelje Republike Srpske. Hvala im kad se sjete baš za taj dan, kad je to se desilo i kad održavaju i tako to. Hvala im svima. To treba uvijek da se zna. Odred je djelovao kao manevarska i pokretna jedinica u sastavu operativnih grupa prvog krajiškog korpusa, a njegovo djelovanje dalo je značajan doprinos u odbrani grada Prijedora. Istorija tog odreda je istorija podviga. Znači što pojedinačni, što jedinice kompletne, što odreda u sastavu brigade i u sadejstvu sa jedinicama Vojske Republike Srpske. Sa ove vremenske distance teško je mnogo toga i reći. Podijeljene su emocije, tako da nam je u ovom dijelu najbitnije da se pokazuje naše jedinstvo, naše zajedništvo, naše čojstvo. Obilježavanju su prisustvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici grada Prijedora, porodice poginulih boraca, saborci i brojni građani koji su još jednom istakli da žrtva pripadnika 7. odreda ostaje trajno upisana u istoriju grada i Republike Srpske. Upravo ovakve događaje i ovakve hrabre junake trebamo da slavimo i da upravo uspomenu na njih čuvamo i prenosimo na buduće generacije, neka buduća pokoljenja koja isto moraju da cijene ovo što mi danas cijenimo. Ono što je važno reći u sjećanju na to da je Republika Srpska država koja je zavid heroja i kao zavid heroja moramo ih se sjećati. Ova sjećanja koja mi radimo, polažući vijence, paleći svijeće i parastose, samo su jedna stvar. 7. odred nastao je u Prijedoru i okupljao je više od 400 pripadnika, od kojih je 6 stradalo, a više od 65 ranjeno.